svima, ovaj put ćemo pokazati kako napravite sprej za Counter-Strike 1.6. Ovaj video sam već imao na mom kanalu, ali sam ga izbrisao zbog autorskih prava, to je zbog muzike. I koristit ćemo Half-Life Tag Converter, download link će se nalaziti ispod videa u opisu. Znači to je ovaj jedan file, to je ikonica, ako želite. Kliknete dva puta levim klikom na ikonicu i zatim idete na Open Image. I potrebno je da pronađete vašu sliku, u mom slučaju slika se nalazi na desktopu, izaberemo sliku i idemo na Open. Zatim drugi korak je Adjust Image i kao što vidite otvori se još mali prozor. I ovdje vam je najvažnije da ovaj surface ne bude crvenim brojevima, inače nećete moći sliku sačuvati da vam bude sprej u Counter-Strike 1.6. I onda ovdje je opcija Transparency, pravednost. Ako kliknete ovdje This Tool, dobit ćete ovu jednu gumicu. Ako koristite Photoshop, onda znate o čemu se radi. Ako kliknete na jednu boju, obrisat će svu tu boju na slici. Na primjer, ako ja kliknem na ovu svetlu plavo, onda će taj deo biti providan, mada međutim ja to ne želim. I zatim sljedeći korak je samo da idete na Apply, Apply Changes, kliknete i zatim idete na treći korak, Save Tag, izaberete ovu drugu opciju, Export to WAD file i kliknete na OK. I zatim pronađete instalacioni folder Counter-Strike 1.6, u ovom slučaju je Counter-Strike od KGB, to jest on se nalazi u Games, u C particiji, osim ako niste sačuvali negdje drugdje, to jest instalirali. I potrebno je pronađete ovaj folder CSStrike, uđete u njega i ovdje u file name upišete temp decal. To je to i samo kliknete na save i izaberete ovdje yes. I to je to, tako ste napravili sprej za Counter-Strike 1.6 i pokazat ću vam u igrici da ovo zapravo radi. Jednostavno u igri priđete na primjer zidu i pritisnete slovo T. I kao što vidite sprej radi i to je to. Ćao.